Kakiza ow'emyaka 8 omutaka owa Kanyamutwe eri kushanga omu town council ya Kebisoni omu district ya Rukungiri wahati niwe ari kwetombwitira myanya Reverend owahumwire Emmanuel Kakiza omumazireho obusinge bwanyuma eyo kwenda kumwiba hitaka rye ishe omugenzi Reverend Thomas Kakiza eri yamuhire omwaka ogwa 1993 bakampita keri nibitandikira bisize hodi rihereza ahari kitende usharo urubaju rw'ifu Nyatana na Manuel urwa ruguru ni Nyatana na kitende konka mbwe Manuel akantahirira nandaza kubi bararani benda kunyita wena nshobeye muzere wanje akampendagano yitakeri Barida hati otine mushija nagira ngu abana babo bona ishe akasiga yabahereza itaka ngo nawe yamuhitaka ngo abase kweyombekaho wena niba ngo bitu obwa hati ogu nayenda kumubinga ahitakeri erishe yasigire yamuhereza ari kugira ngo itaka eri kwingana kota ya heka akazana no ofisi ezitari zimwe na zimwe elimu Airlands kandi commissioner yamukiriza kukorera ahitakeryo wanyuma yo kumusinga bitu Kamusime Gabriel chairman wentebe yo kubanza nawe aine ebyashoborira hitakeri kazitire afunyeje kandi zareza kuzire zibe zimazireho y'emyaka nka 20 zi Reverend Manuel yizera kakura kandi munyanya Frida ubuzira kamanisa nanye kamanisa iti omutika cyanye no basikisize bino gendo obanzo murebe nshonga yanyu yakwasa kujimara Frida kazayo konka munyanya baye basikise abirogo yagagarwire tiyamuyamba yagumuza muyafa konka obwa hati Emmanuel ayimukize busya kandi yaza ahitakeri yatema buri kimwe cyona ekibire kiriho ariko ena ngo hatagira icyo mukikuro yagarika kwiyaho bitu omukikuro nagira ngo kwari kugezaho kuzana no mu office ezirimu ya polisi utine cyo bari kumuyamba ngo nano mushango gwe oguyabiratira polisi ya Kebisoni fairo ekabuzibwaho nyuma muri ni bamweta tugume bishop nawe ni wari kumugendaho ibutuba kamukwata ahubwo kuba muri nyuma kandi mugambire nagwero rubaje mwe nishoberwe niwe icyo gukora niwe nakungireho ko kuturamara konka mwe noreba ukunye wentene wo kunkwatura umushango ubwo buryoko fairo yanje bakagitwara pe bagibuza tibagaruka kumfaho mukikurogu yarugaye kushaba government okubasa kutaho mushonga ngwabo kuba obwa hate shongezi bazitiremo nabana be ecyari kutina ngo shaha yona babasa kubita amagara ganje garyo mukatezo munyanya Emmanuel Kakiza ubuyeje kutemo mugusha yijana n'abatabandi bona andeba ataho n'umwana yagura abacuba bamuriye nyuma bampayira ngo banyita kandi bahayira umwana wanje Rolanda Mugabe nguwe niwe bari kurwanaho hamwe na mukuru wanje ngo benda kubita bashirira ofisi eyo muhwezi owa RDC ahimbisiwe Wilberforce Ongom kandi ogu yimukiramo niko kuza ahitakeri okureba cyenyine ekiri kugenda omisho kandi kuyahikaho yajumirira ebikora byona ebikozirwe ebyo kushisha ebyo kuriya byo mukikuru ogu nagira ngo obwa hati abari enyuma y'ekikorwa kibona bine kutwarwa omumbuga z'amateka ngo kumutemero rutokena no mugusha no kumukuru umwana bicyabaho kandi na polisi butamuyamba so neza kubanzaniye apologizing on behalf of security cyabaho konka ahinaza kucumonyera cyabirire twashanga bahereze kutema konka tuza kurekwa
icyaragira urukoro rwacu. RDC yaterera DPC wa Rukunjiri esimu Cyangungu Apollo aha biri kugambwa ngo omushangogu guri muri Reverend Emmanuel Kakizangu kandi tino ko mukikora yambirwe niko kugira ngo eshaha yona nibija kweyongerayo kubasa kushoborora enshongezi oguyabeta office ahari kubanze biro mushanju okugira ngo base kureba eshongezi nane kiri kugenda omisho Ikani marishi ya damage. Afana RDC watashoyo. Ino gutwa kugira amarisha ya damage. Delita ka hadirine mukama wayo.